inner circle or intimate disciple tin akihin. Teka na in mulsunga transfiguration alim kikiya abong kikiya iti wadam kun sa iyo siya puipo nahi Peter Jacob John amani ucale Peter bogahi siong le hitabanga chu tau dinga chi jong le ama hothumi apui gam le japin Getsemani huna atau ding jong le hiya chun Bible na say bunga hi ibanay le John kiti hi may hilaw ngay lut say jui ahi na chung chuna dong hi ama het dan dong hi chung nung ngahi na hi ama hi ibanay hi le Bible dung ju ahin FCC kopia hobung pastorin bishop min nahumin sa kuna Patmos Tuikula da hilcit isimungku ama hi sayu somna nila jong hi thizong lum ti the khop ma hi ne khang beling ta hana thau sumlat lat la ku nga kiken bonga alen ma jong imachatu umlo ji achu Patmos Tuikul kiti hi si Berlin only rock chi sung pi sung ho bo ma hi cha hi em chế lúc nhung kệ lúc thì phát là thì đi ngay hi Patmos Island thì chỉ tuy cụ là hi cái quê hi chỉ aku na chu thu phun họ quan chỉ hin hi chỉ vang hi le FCC FCC pastor hi jong le na satan hi chỉ hi aman hi chỉ aku na chu ain su hin Sakuna imu khatsu chilaya ama peculiar chung nun na khat adang sanga hi theology them ta sei dana chu isya hele theology dutta hi chu Bible hi kisu nahi number 1 atu thu chu pathi nahi i hota bam apa ai jong le paka Yesu ku pathin kyang no hi i ho paka Yesu hi Messiah hi paka Yesu hi pathin chapa hi Pagka Yesu hi Israel te leng pa hi Bible reference ka say lo de sot sai Pagka Yesu hi wan noi hu hing pu hi ama hi Thomas chun pakai la kapathi anati hi tabanga chu amin tam ta pathin min Pagka Yesu min hi tla say tabanga hi amin sa hi tabang John ahi jin athil mu ho Suting le mail ho tsil hak thing na thing na ba magi punsi da thoi ba thudok mail ho mit na upa paudam ati ku sita ba mat am mong atang ho hin mi se ya se pathin thu jong hi belel chun le ha simhat ja achi ja hin se second hand third hand information akiti ama wang pathin to hung ki mutua pathin aku na atau na aku na pathin an ho limpi kiti ho chum net ki na nangai wa tu na ma de hin so ta yo ho bung jong hi atam lo hi second hand information third hand information mi sut ham mi se ham ipipam khat aman akisim do be se pathin aku na hung ti chu hung ha sa jet ngai cho tu Hijita bang tu hilo hijibangi first hand information. Melon pung saba ati bangatu. Athane pathina kuna amu ho ye asutahi. Juju jungnun nai. Ya tu zon sut kipana tu pa bung li nahi. Ama asun pa jahi zawai. Iju nalungin anak gel diwai. Even na hile agom pina da sei dingatsu Jerusalem Juda gamsungahi Juda district kitihi anui nung ehin ama ho Jerusalem achi to tiwang wa ku mep dung ya veleu chun ngui langa mehin
alai ta sentra ku Samaria umahin north aku Galilee umahin si district thum chu ichi judate Israel te gamahi ain Samaria kiti bang chu mix ai je chu Assyria ai le Hellenistic Jews za chum chum to kicheng Paul ilaya kisile oi pi nei nu ho tabang kei tabang ni chum chum to oi pulai ma te tabang ke ho group tabang ho chu Samaria kiti ai so chu hi tabang ha chu ichi ho ichi chu Jews ho hin ai chu kopi khu zon lo wa aje chu nam thing lo he ti wa akulai wa chu tui ki don pan te ti wa Jordan agal kai kho wa Juda pa na ku ate lo wa chung la nga ku hu tha hu du ki wa Galilee paka Yesu yong Jerusalem ma thu se lo sabat ga man do hu ki le a hu na hi Juda te Israel te bol bonga bol wa straight lang ke athek ke Samaria ko tu hu ngai Samaria ko kiti hi andha pha do wa chu sikar kiti Jacob tui kula chu sun kim ang hi di pha na hi gilkil we ta so ta laman zo jim pia pa na hu ngai jim chen ya chu rabi nang na towin ati wa tui kul panga chu atu sa wa ki chol du sa mo chun chang ha Samaria ku pi la nga hi chang ha a ho we iho pau ki sei le bu chun bu sunan ai lo le jingan a ku ki ho we ai wang ma ho chang ha nie ya chang la ga ki ho ta chu bunya hijikal a chu hiji nu me nu sun kim ta hi midday chi even na le judati phat sima chu niden gup kiti hi baro ya chu phat don ta hi chinu him po do hi Samaria nu mai nu hu po do amanu chun tui athala hi le paka Yesu nu mai tui ne pe ati le Samaria nu mai nu chun address atok dat judami hi ti he ya chu judami le Samaria tu nu ka se banga tu mix Israel tien amo hi mix hita banga tu adei lo ai itin nang judami ya ke judami ya ita ka ko ma tu na thum ham ati la paka Yesu Kristain amanu interest tu ahead pai jeng ai tui thala ya chu tui tu na ko ma tui thum pa hel chun ke kom da amna ki thum da nang na thal tu chu dam cha ki ni ke kom ma tui wang chu dam cha dom na chu ke ap na dom chan chu dam cha ki ta lo de e pu nang athal na ding la na nei pon ati a hi wanga hi chi context amanu tui ha na ga ma ya tui ha na chu ita banga chu tui thu a chu a ho lim pi a sa chu silang na jipa ka kowin ati le na jipa ati akin ji ka nei pui ati Bible thi mo seidana hi ji ka nei pui thi na sei ji ta nge ye tua na ji jong na nga hi pui ati pi hi mi tam ta ama nu hin ji nga nei da ni na sin ai ba nga ji nga tu pet a nei lo ama hin aban bana nei English asu bel chu now he is the fifth na nga na hi adi chu ji nga an nei mi ja ta in 11 chi hit banga chu le ding wa chu ka dei pun ja nin Israel dan ku nga ki si na hitiloi Israel ho kato ka kinil le zat asin hijita banga jong chu adei dia cha le hi nai banga chu min hilaya jinga na ne to jinga ai ji aje chu sun chang na ya tui khai ki ti chu hoi ba me le si na be se loi sun kim lai ta hu pot do the no mai ki ti hi
numei akidang khat cho he Bible ki mo seidana hi paka Yesu Krista jong hi chinu hin adei chat thim hin te ti loi jong chu commentator zat zat amen a hin chilam chu ka sei nom pon ai pi hile sun kim lai ta hung po to chu aban ba na ji nei pi ai le hi chinu jong hi ibiam khat wang cho hi ti chu mu do the chu a hi wanga hi chi mi phalo mi chon se hi chinu hi akimat le hadaw tam ta ki man le hi chu paka Yesu na he amani ke hoji aji ada tam ta chu ama chu Bible background i het la aphai ki chu a ka se nom ahin la kan doi pi pin ta chu piam ki le hi chinu in pathen thu a seidani abana hi le ama hin kidang asa no ho ngaya sinago nga kihil na hi saban ni le kihil na hi ke ho dang jerim mola hi kihil ji ka hi idia nang hilai ta hi pathin tu na siam ile hi jipa na do se jo ma no hon ne hello na hoi hi ji mola kapata na hoi na ti wa nga hi ne hello na hu hi ke ho bang ka het chen sat chu ka hi ka hu hi ya tu hi ji mola yong hilo gari ji mola yong hilo atu ting le Jerusalem ayo kitalo tua hi pathini lungsunga ho pha nei ti kan pu do no me kan ku te ho e ho dong hi ka ga na hi le iku wa building ho ji ajong pathin mai poi su ting le kartin ho ji ajong hi pu nei e ho dress hoi ta tai ti sim ajong hi de loi pathin chu dress a be hi loi ai na ai ma ki sim ni ka ti nai poi otherwise nei la pi na mi tam tan pathin ni blooding boarding a go chu corruption lu na hi tu lai i dei boarding ndo phala pathin a ki pe jong le am dan chu pathin dei lu be khat ki bol han lang ai wa nga chu hi chu pathin ki pikit pathin ki pa de hinam ahi lo le tu ni ahi kan sei nom pian chu kan putia pathin isim pau hi na het chin mong hinam na het chin na hu hinam na he na hi le ama de na bol hinam ama de ya hin pu na manina ama de ya hi ichi hinam tu ni la hi pathin interest lung thim mai Jeremiah bung som la sagi sang pu na chu le leo chimaya a sei fu kalung tong kha he kan tu teo thil dau sila lung thimi ap mo pi ni above all things the heart of man is full of deceitful and corrupted, beyond curable. Even na hile, boldam mo hile he. Kada na hile hijong hito he ta babat. Bang hi pau be se lo abang zat gel abang khatu agel do sun se ke ta bang group hi se gel lo la se do. Chong ja phabe se ka hilo cho ching la ti sim te lo ke group se. Aye ki gel je ma se ho tu pa ai di yang di dan. Amang aja bang haju gel jingai tile kutiling hitila khat tiling itu aphalang sang kati he aselang hita ki bola group hitin kisim nang khosunga ben sunga katui che na lo ho bunga jong ti tabang chu tabang ho hi pathine dei mo pi pen he kati chukin ne le cha ibet da ke ken ka bet da pen hi dum chek ho na hi bin anama hi bin lam ni set lai ta mi kom lai ta kulai bunga dumin cek taba amu la pia mu sum nung de nga di ka thanu aya tu ka sei nong cho ap hiti sang ap mo chu even ai bet da te wa nga chu ni lung thim phalo hoi bet da om pathin ni jot ta ka ti nei chu e ho nong ki phutam kip ke ni lo hi kan ku te ho amma dum chem ho cho ma ke bet da tu ka sei ya
mu thia ma ho phat mo mu lo langa lung tim langa phalo ho hi satan se dui pata ai ka tinom ya tu dunia hi pathenin nigup sunga thila semin nigup nia mimba semin ni sagi min ki chol do sa ne hi wa na tong man lu ila ki chol do sa nas la iti ke mi critical kai thau ba kal kai ti bang ta sim nigup an sima thilan sima wala leisin aba an sema nigup na mihimpa sim mihimpa mi nunai lo ni sagi na sabat tu la ki chol do sa tu lai lo na tong lu hilai pia bol na hintab kalunga ka gyal le pathin e ho ni khan hi jep punen su sei ka ngai ai kalunga ka gyal padon sei don ke jong hi chu tu ni ha hi supplement ka bon no mine pathinin nigup na asima ni sagina akitol du sahi sunin mo na nalalati hilo piso na bantong lulay tu ipiyalal de om important khat um hi kan kute hicha important khat tu bham bitale fellowship pathin to mihim pa hi akiloi form ding hi pathin ades pathin to kiloi kom chu tai thilang dia long tu lai lo mi chon phang mi chon siang judon long bon lo dong kani bon long mi bon tai wa chi le kani thu judon thum ta loi bon athaka pathin ki ge le ta pathin to fellowship mai lai sa ko no mai ya lai chu ka sei tu chi bi ka sei nam ta le howin kai nom lo ho hi wan na ma direct ko yo nom put te aje chu hi the lo howin ni kayu wa choi la sau hilai ga to yu wan gam chan it tho kita revelation singtong revelation na to howin kayu amma mang e howin kai to ki banglo khat chu sermon mang ki bol lo without langan sa to chapter 4 revelation chapter 4 to belo tu isim tu nan pa de tu belo kan hing li ho amit jing ki thon wa choi la sau mihim sang za khat sang som li le bi hon wa choi la sau lusuna ki sayu apan ti la tama tami him sim jo lowin wa na la sau pathin athe lo pi na le chaya na ti ho kyang moi lo chu lo pian amen hallelujah ti hu jum chu bemong ta chapter 4 chapter 7 chapter 11 21, 22, tanta me 16, 17 lang to. Ya to dunia hi pathin iho hi dunia hi kiji sa ta na ho le na bol khil de ka tino me pathin iho hi ngol pi de e pa ngol ke tilan nal hi iti sidam ka pon pol long tu na se chu full for Christ 2 Corinthians se chu full for Christ Krista lang mol na ki cuma 2 Corinthians bung na chu sang som na chu sim la chu azona chu Krista ngai na chu for the love of God constrained me kay ma thu hilo amain e control hi adi angol dan chu mi hon angol le chu likhana thi suting le Roman citizenship yang hi apa yang officer among minong pita language master governor paling tu X26 what a wonderful learned man chu hinai sa lu chi hoi PhD yang learned man ti thi lu lai chu scholar khana wang chi simda hipang thim ya min chu ai ba nga chu hichi chu bong thim pa chu angolai tai athi chu mi ho hin ju dong tai mo na ne le
ke ho Krista dina kangol le Krista dina ngol ka hi vet pathin thangwan ya tu na dong hi dong piang tan putya ho bumi te ho Krista i hong na wa hi pathin hi la bol pa in ngai ni lim na sa boy pi kham Yesu hin pi kham Yesu pi khu e ho kang pu pi lang kaum chun ni khat i pi la si man ni ham boy pi kham ju noi si me tin upa ai wangin lu sei pa wa chu boy pi ti wang chu e ho problem ta bang hilo chu na sata full surrender ama service chu boy pi ti wa ma ya chu e pa wa hi adi alam li pang lang ho chun likely allow ya tu kan ku teo ni ai nigu masih ma ajinga akimo chodu sa poi nang dinga darka number 1 pathini pathina ko na chu power na kila lo le ibacha nai poi tina hi hobu ma chu nigu sunga hi ide de na chu ai ba na ni se ina hawina chi pathina ko na power battery charge ni kila jinga pa na ku leisi gal to kisat thina pathina ku na ta ai banga tu ki sa ge kwa i pi ma ta ki jil do lo si chu la lo tu des tiger ki ta bong i di chi chu phna ai ha ki chi sa pathin ki mulo ki si sa pathin no ki ho thei lo ikinil na chu mi khato ka kinila la ma ni zo ai bu pita an na ngol pham atin ka ha ngol lai ta mi khato ka kinil le new lam le na man non ta e zo ya a ton thi lo pathi ni na ne de pya tha do ne de pya hoi ta ne de hoi ta to de good answer ding ka het lo to ama the ne ding chi ai bang ka gel la hi de ama ni ta to agel lai ai banga ichai na bol tu icham no e thu hilo to pathinin ilung sunga pun na ilung mi na tu kruset bola ichi ti atu ichi na ilo dhin thin na chu kingol la at ka gil ke di di gil kil thi lo ka hin gesikan ni ai banga chu pa la chu kan na bol ho chu ka ke la la tu nya hi pathin ka thang wa akingol pi lo le ngol di hilo pi aji tu pathin ni dengan buai pi itu di dia lai ai bang Krista ngai tu ta chu e kontrol pat le e no tu da tu Krista na kontrol lo lai se nang ma tu thon na chi lai sa chu na pathin no gi le si chi na na hu pathin chi nahi achu mi nahi pathin ni achi achu me hi kai ka lung tong kha khat marho chursan pulangi zat zat ami reverend ngam joilo kiti pathu simhi kasimit nahi ajinu kho thimham ajinu hin ahu si athin se na chi jing na ji na cha dan lo jingai lu lo changai lu lo khula chi le na thasi na pathin ji wa wa ni tia ya hu amma hilla pathin amana adi de asung sang lang kiti ho sen bon lang kiti ahi pathin amana na manda nahi mai pungam choi do ni aku tan amalo ni khathi ai bangin good friday program hi thinglanga malbila cita này và ngài hàng lần sakti man khat na pu na chi ama la lam tia hi wo pathi ki ka se jam salmun ka nei pu tu la ka jinu to ken ka nei sum chu ka jinu han ho bu ka na ku la ki nge ama tu se ka lu se le jing i pi ka se jam ka hin phat pa kai ati ka ka me cha ama na sut na lekha e pawa translate ngam boy a translate bon na ka si
kachi chile chi wal pabunga timpi tim amin kaga itu pasun saktiman king amio chadon na chi i chadon ka chin pun saktiman sunga chun anung na chun kadil sun kaka kataw pathi nin ha le pi ka se tinga jingle thumbai ka kai saturday ni le ni vei ka kai sunday ni le thumbai ka se ting sermon sagi git ka se je ipimong mong kasi dapat din kakak tutin mi ho chuang lut sau sau start an bol ki gutan kabat na le bo pi na gulau se sut agona gong khat acha tama tamin anungan dal jamo tu pun se jeng katena am da cha anoi chep le pia anoi tu so be talo ape ko loi ba thi da ya tu hung jam ya ma khat te dal anung cho an pha thu jing wan da amma hong chan chu ka bal pathi ne ho ling pin kami hi hi gu pa tha ba wo pathi kataw an tan ti pathi lang kataw cha bo pi khungam choi lo he anoi tu yung lo thagaw an pi nei tal wa he ka pi pathin thang wan thagawa gil kil na dang chana inei lo lai sia chu pathin nam idon ngai lo hi kan ko te ya tu ni ahong ken thu ta le thagaw ki ti hi I hon explain yung gibol thelo achang hon a he kathu se yo ngai tame ti le kichai ho hi thagawa anga lung sunga phat sa ahung ging jing khat hun khat khata ni khat su sun to assembly ka chi hun le amma hi marahi ajipa hi sing sun ho hi amma chinu chun su sun to ke ni e chi pai su secretary pu na bang phabe se pastor pa ma hi pathin mi he itu kalu chang bel ti pha ni amma ni na tau pya kalu chunga hi kathi de ta kadam hi atin su sun chi pia yang gyal lo mai ti wa kal ki hi chana chu pathin in mana ma abu thi ta bang hung dam khat chu hi ta bang pathin ni chi new lamlen church colony a cheng nu hoi nu sidungal ji nu su bi e hin nama ka sei nom tu pathin in phat khat na hi hagawa ei pol ei ho din pi ki ti hi achang ho na hen hin achang lo hon ki het ti lo hi ya tu tunin pathin hi gilta ho na ding hin ita sang the na ngai i won na the na ngai lung kin na the na ngai pulang se hi bui pi de oi sungang ngam bui pi de pathin david in asai banga chu o pathi ka sunglang be o kapulang be son gi lo na nei khul nei ka nei yang nei khol nei pati min o pakai gam la ta ku nei de ka to thim pe ka din do pe ta david kilhan ka ge la hi di e di ki sa pe wanga hi pathinang sungai I ma cha ki lo Isaya song lelin ka ton phat na pun nong nang dingin pun snen ma our righteousness is like a filthy garment atin tulju na pun ta bangai gu be mi ka den dan hi ka ton phat na pien nong atin ye chu ni sense of unworthiness imata ka hi poi ti na khadi inei phat le pathin ko ma gilu the ka tino kei hi chipa kahi kei reverend tu kahi senior most KBC worker kati lai sa saga hum lo hi kei kati example hi nang na hina na le ha lo ba pu pau tin mangin sara amalang ang kata sa kahung lo hel de hi kei anunga ka tu hi aje chu kei tula khabe le kei kana pu la ya chu mi milin bilalong phat le sano ka don je sar nin ko hi ben ati
Pagialain ama tu ringgala kisah tuna patina mana tuna mungkin tu saya minan ko. Ya tentu ni kan ko teko. Patinin yang ho ita ba ho to ho ding ho ham mitile hita ba broken heart imakai ko ti ho tu I adik ikai ti ho tu patina de na sai. Ya tentu ni hain kan ko teko. Iho hubung dong hosia bu jang khat. Hungun kile ki tau ti. Come now, let us return to the law. Patinin nga kilekit tao ti. Patinin isu dam na ding ji watsu. Ine je mo ay ti bangahi. Patin ko ma ikileting le. Pathe ki changa chong le. Wanti lo untan ki to a. Patin pathe bu na ki changa. Chinu yung hi chinu ako na hi mitan tan. Samaria patin tu jalo ding. Juda te se sang di tu Samaria hijimi phalo ton sinu suna hung nui numei ki jo yang mai the hi jong hi chinu ja Samaria pumpi revival phung pathin thangwan ya tu ne hi pathinin nang man na hi na chon phat sanga pathin na san na ja broken heart ka ti ko ima cha kai poi ti hi pathin ade hi joy ti hi ita lang no man pathin na sata ikile kithi na dim athu bom sa de phati bo pitaw kipomen so pinem ling la loi ha kun wa sai la ngai ta ngai lau to kelonin pasar punjang patin tunal ta ne se pi kipomen Mohon zalim patin tawan manlang hubung la jatum la sombu bakatun ke lang sa pom ding tau na iman diu bon sa tau na amen boarding tu ni la panen hok se puhung pon le ki pamente ki tau na diu ai mangai sa dung jui che jung tau hitin tu ni la tu pi dung jung tau hitin phati sa hin ho iti kamanam tu di muna hoi lai ka dinam tu nula ipi ko tidam tiang tu ka gelo itu tau na nei che uti o sa puna menen body Krista janen bonta